lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, kas iti sigot makablaawan kayo amin iti naragsak ken bendisyon nga aldaw. Kumusta kayon? Sapay lakuma taadda kayo iti nasayaat akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga Adrian. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawag nga ilingad na kumalatan iti nagan nga Adrian. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko bareng makaibatimet iti adal kadagiti makangeg. Dua kami laeng nga agkabsat ngem gapo iti kinarigat ti biyag agpada a nagabrod dagiti dadakkelmi. Nabati kami nga rod iti puder dagiti nagannak ti inami. Rugyak man ti agsalaysay idi adda akon iti maudi a tukad ti high school. Kastoy man dagiti pasamak. Yuper ko man pa'y biit na gito'y batya. Iti kasta may katanasaya at ibansyada. Masapol na nalinis ti uniforme dagiti apo kao kasumrak iti pagadalan. Wey, aglablaba kay man ang lola. Saan kay kadi mabambanog? Ay ka, mabambanog ak matapog. Ang mo kailang tanaragsak at magnagserbe ka na kayaw. Tinapatag, nalinis ti suot siya mapanag-eskwela. No sana nagabrod ni mami. Iso nga tamat, aglablaba ita? Ay ka, una. Sigurado nga iso ti aglablaba kang mga asikaso ka na kayaw. Iso na lang. Dada mo nga ron ijay abroad. Agtrabaho na ijay para kada kayaw. Iswa kabayatan nga wanda ay ka da kami pailangan ka niluluyo ati makaamu kada kayaw apo. Thank you, Lola. Nakagagagot kayo ka ni Lolo ang mga asikaso kada kami ka ni ading ko. Ay, awanan niya man na po. Kas naku nakita yan. Pagkaragsakan may tiyag serbi ka na kayo. Basta ti ka na yun kung ay bilin, agadal kayo anaimbag, wine. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kayon? Kumusta da lolo kan lola? Okay kami lang mat, Mami. Da lola kan lolo at daday di pa ba? Madama pakpakanan da iti tarakan da ababoy. Kasta ka di? Wan, Mami. Di ka na yun kung nga ibilin ka da kayo, ha? Agsing-singpad kayo dita, gani ading mo. Wan, Mami. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Tatalagamat na nasingpad kami ka ni Ira. Agadal kayo anaimbag, wan. Di suksukiren da lolo kan lola yo. Tungpalan nyo di anyaman, nga ibagada ka da kayo, wan. Wan, Mami. Laglagi pa nyo kumakanayon, nga ipatpatag da kayo kan ni daddy yo, wan. Wan, Mami. Ipatpatag na kayo mat unay-unay. Sige, anak ko. Agan-anad kayo dita, wan. Baliwag tumanan ti umawag inton rabii. Tani, agsubli ako ni ti trabaho, anak ko. Sige, Mami. Agan-anad kayo madita. I love you. Ngusak tiyagayan, syapto tiyagpili. Nagpanglumot ng tilot-loto yun, Lola. Siyempre, apo. Nagluto kiti paborito yung kanyading mau. Iti kasta, ganado kayo super kidye pagadalan. Naimaglangan tanda kayo ang mga asikaso ka na kami, Lola. Naawan kayo lang, jaklaan mo. Ay, kawan na. Alagan mo abay-bayan kayo, apo.
Jak tumaumang agyam-yaman ka na kayo, Lola. Ay na, wanan yaman na dayta kunak mo po. Kan may sa, awan mo sa balay, ang mga sikaso kada kayaw, musana da kamay. Iswa kabayatan ti pa nagtrabaho ni mami yo, kan daddy yo ijay abroad. Masapaw, asiguradwan mi mat kan niluluyaw akanayaw na pagsug kayaw. Sakbaya sumrag kayaw, ijay pagadalan na po. Wala, tapno nagagat kami imot ang mapanag-eskwela, Lola. Ay, wala po. Narigat ti mapanag-eskwela, mabisbisay na niya. Ay, Adrian! Ay, agring kayaw! Mala daw kayo na mapanag-eskwela! Agring kayaw na po! Ay, nasa pa pa'y, Lola. Marandama pa eh. 5 minutes pa, Lola. Mabalin? Ay, sana! Naidasar kong ti pamigatan niya. So, bumangon kayo today! Nalawagan! Kumusta ngay mo't ka nga, ti panagadal dagiti doang apo ko taba ka eh. Sigon ka ni Ira. Nangangato ka no, tikrado na. Uray ni Adrian. Nangangato ka no mula ang dagiti grado na. Ganado da ka na wa mapanag-eskwela. Tanay, mas tisit-sidaan da. Bayat nga ron ano kasta bakit? Maragsakan na kamakang iti daita. Sulit mo dati sakripisyo ta. Ken sakripisyo na iti naganak na edya abron no kasta. Ay, way, naku na lakay. Naragrag sa kumapay no kumplito tayo. Jaisan kumbangaw madayaw ti anak ken manugag ta. Iti kasta, agdidin na tayaw dito'y balay. Patsya kadumteng tumot lang na tapanawan bakay. Uwan lakay. Mabati ka mapasamak to dayta. Kataging nga datapay ito yabiyag. Ay wanan ken nasikaspunta dagiti apo ko ta. Tarabayan tay da, kabayatan ti panagdakil da. Ay uwan bakay. Talaga akasta charamidin ta. Manong, mabisina ko. Oras sa klaro dadi. Ano nga tating luto ni Lola Masida? Sigurado ak nadamanan sa baw, ading. Amumot ni Lola. Di na kaya tamabisinon ta. Naimas ti pa naglutluto ni Lola. Kaslamat lang ka ni Mami. San ka di, Manong? Wana ding. Amom, kailiw ko una yung damami kan dati. Uray siyak mo't, Manong. Ang dimot ko na da lolo kan Lola. Nga agtrab-trabaho da ijay abroad para kadata. Wana ding. Isa amasapol nga agiskwela tamat ana sayaan. Iti kasta. Masubadan tamat tirigrigat da ija adayo. Wen, Manong. Ang alading, partakan tapay ti magna. Ay. Iti kasta, makadanon ta adagos iji balay. Sigurado nga urayan datan dalolo ken Lola. Wen, Manong. Ito no may alawas ba't gaya man ti graduation ni Adrian bakay? Un nga raw lakay. Kasla ka ano lang, idadapay iti daycare. Itul-tulod tapay iti pagadalan. Dita, graduaran iti high school. Uy, ganun Talaga, nagbiet ti panawan. Kalpasan ti graduation na, ijay tumutan syudad nga agadal. Way, lakay. May na, maragsa ka na para kinkwana. Miso na lang ta sigurada wa kailiw kuntaw ni Adrian. Uray sakbet bakay.
Ang anya nga raw kat masapol mo't nga ituloy na ti agadal iji syudad. Tapno matungpal na iti arapaap na. Gusto ka lakay. Nasakit man ti adayuna masapaw asuportaran ta ti apo ko ta. Una, kasmat lang itinaramid na iti dadakal na. Imadayo na para ti masakbayan ng iti anak na. Ya paila ko ma tanatalgad to ti kasasaad na iti syudad lakay. Saan datayon daw malipatan. Nasingpag ni Adrian bakit? Iso na amaw ka saan to ang makalipat jay apo ko ta. Muan, inaldaw kong tao nga'y kararagan ti apo ko ta lakay. Una bakit? Kastanto ba'y taramidag. Kang runan ti amin. Kablaawan ta ti apo ko ta, gapo ti panagturpos na valedictorian. Pagpakada akong Lola. Ay, sige, apo, kaganadnad ka kanayon ijay syudad, wan. Laglagi pam kumaamay, nga insuro mikan ka apok. Igaid mo ti agadal. Saan kang agbalbalog ijay? Uwan Lola, ikarit nga igaid ko ti agadal. Kailiw da kan tulakit di, Manong Adrian. Oras siyak matading Hanggang di kay madaragan. Agawi dato tunggal Sabado. Agpay sumanong? Uwan, basta lakit di kaya ti schedule ko. Sana bale, ta umawag akto pati ti inaldaw kalpasan ti klasek. Ay, namnaman biday tapo. Iti kasta, amumimay no kasano ti kasasaad mo ijay syudad. Uwan Lola, kat kasi timbagak ka na kayo. Ikarit ng singsing po takijay. Kanayon ko alaglagi po nang itibilin nyo. Dahita ti kayat kawamanggagan manipod kin ka po. Agsingsingput ka. Agadal ka na imbag. Kang runan ti amin. Pilyam ti usto nga uray awan ti mangkitkita kin kawan. Uwan Lola, laglagi pam kumakanayon nga da kami lang dito'y apok. Agyaman ak Lola. Ading, di mo suksukiran da lolo kan Lola ha? Wan Manong, siyak pa'y tikunam. Nasingpoy ta kanya. Oy, Adrian, break time tayon. Agi na nakamat Husto pa'y laang day ta pa nag-review. Mabiiton da ito Raisa. Palpasak labiit. Iti kasta, sabalin tumanan na subject ti rugyak a reviewan inton madamdama. Maminsan ton ti panagbait ko. Grabe ka Talaga nakagagagat ka nga giskwela. Agasam man, tainal daw kamatan nga ag-review. Wana, takasapulan. Ngamin, kayat ko ti makaadal. Aguray ka man? Apay akas talaunay ti kinapatag ti adal para ken ka, Adrian. Wana, jak ngamin kayat na masayang ti pagbambanlugan na iti dadakkel ko iti abroad. Iso kayat ko may pakita kadakwada nga agad adala ka na embag. Bilibak talaga ken ka, Adrian. Siyempre, addarag iti tattao amang namnama kanyak. Isuda ti pangalalaak iti pigsak. Isuda ti rason no apay nga aramidot ti kastoy, Raisa. Okay. Sige. Di kan disturbuhan, Adrian. Sumaruno kan tulatan ijay kantin inton malpas ka. Good luck iti pa nag-review. Sige, Raisa, ket agyaman na. Apay akasta ti langam bakay. Kaslada na unag pampanunutan. Ha? Ay, kuwa. Pampanunutak lang siya po ko ta, lakay. Di ka di Adrian, tidakda ka mata. Wan, masino kumapay ngay. Kadi Adrian lang, matiawan dito'y balay.
Kasla na bayag mo't ngagpaison di na udi ay aawag na. Ay, dayta nga rod kahit lakay. Saan lang nga dayta? Manumot tayo na Sabado sa nanagawaway. Ay, madanaga na pula nga road. Ano sigud mahit nga umawawag. Kalpasan ti klase na. Nalabit ama kumikom na jay, ti panagadal na bakit. Madag di taan lakay. Amugmay ta nagagat nga agadal di apo ko ta. Sa balilat ta nga may numang gagakmot ati busis na. Talaga kasta ti tao nga darapaap na bakit. Masapol ngagsakripisyo. Sa bagay mo kidi sa pailo ko ba? Tao kilang di apo ko tay di syudad lakay. Mabati ak akasta bakit. Patsik nga umawag tumut lang na jay intong saanan abisay. Hello Lola, kumusta kayon? Okay kami lang matapaw. Sigangay, kumusta kamutan dita syudad? Kumusta nga iti panagadal mo? Kaasi ti Diyos. Okay at lang mat dito Lola. No ti panagadal ko. Awan rumba nga pagdanagan nyo, ta igagayad ko ti agadal. Nasaya at mo't nga rodno kasta po. Hanggang agore kayo. Apaya kasta ti boses yo. Kaslag kakapsot kayo mat. Agsakit kayo kadi Lola. Ah? Ay, saan matapaw? Pawanan niya man na ito. Panok ko lang siguro na ito. Isuwa ko na makaslang kakapsaw ti boses ko. Sigurado kayo Lola? Why, napaw. Inapatag ka nasaya ti kasasaan mo dita. Ilaw na'y panagadal mo. Pasensya kayo Lola. Diyak pala makaawi dita. Ado ngamin tinaskan nga raminek di ti pagadalan. Exam mi pa'y ngamin into next week. Mawatan ka po. Basta ikagad mo ti agadal. Naragsak kami kun ni Lolo. Ikarik Lola. Agawid at nga agawid kalpasan ti exam mi. Bumawi at kada kayo Lola, promise. Sige. Namnamaw day tapo. Basta kan anat ka dita ka na yun, wan. Ipatpatid ka unay-unay. Well Lola, ipatpatag kayo mat unay-unay. Bakit? Agriin ka na. Hindi sa bakit bumangon ka. Aldawan. Ay, Edita. Aldawan ko na. Bumangon ka ditaan. Apa ingay? Kaslasan mo't tingagang angas ti asawak. Edita! Edita! Diyos ko! Edita bakit? Agriin ka! Pang-asim! Edita! Asawak! Saan? Saan ang punto na ito, Ira? Saan? Lola! Lola Edita! Apay nga dinakmatan na oray! Apay, Lola! Sorry, Lola! Sorry! Ipatpatag kayo unay-unay, Lola Edita! Sorry, Lola. Sorry. No'y taklangan na kaawid.
Sorry. Manong Adrian, Lamok lang kung mamapasama ka na kayo ti Kastoy. Inikarigatak ko matinagawin. Sorry, Lola. Sorry. Bala, gusto na ita pa nagsangsangit mo, Apok. Gusto na ita pa nagkidkid daw mo iti suray. Pati kamawatan na kanilulam. Kamawatan na nagdisakripisyo para iti panagadal mo. Lolo, makonkonsensya ka lang amin. Kinapudno na nagaduti kayat kong aramidan para kada kayo kanilola. Nagaduti arapahap ko para kada kayo anyan. Anyan tadi namaten na uray. Lola. Lola. Adrian, Apo. gusto nan Manong. Amok nga mo ni Lola, nukasan ti panalipatag mo kan kuana. Patsig amawatan na ka, nuapay adi ka nakaaw-awid ka dagiti napalpalaba sa bulan. Ngayon, para kanya, urang nagijay. Ipatpatag kayo unay, Lola. Sa pala ko mapakawandak. Sorry, Lola. Adrian, Apo. Ha? Lola Miling? Wine, siya nga raw. Adala ang kayat ko nga ibaga kang ka. Anya na ita, Lola? Sakbay apim mo say day di mari idita. Ada na sa una kanyak, akayat ko nga ibaga kang ka. Ha? Ipanpanakil na ka day di lulam, Apo. Di ka madanagan, tamaawatan na ka, no apay adi ka nakaaw-away. Kandi ka nakaaw-awag, manipod nagadal kan ijay syudad. Ambo na, abisi ka iti panagadal mo. Owen, nasakit tinakam ko. Ngamin, jak naabutan na si bibiyag ni Lola Idita, Lola Miling. Ada akong tita, Apo. Ngam oray no di mo naabutan a si bibiyag, si kalat ti ada iti isip na. Amom ka day, at ila ang panagbaligim ti pampanunutin na, nga oray awan ka iti sibay na. Ipatpatag ka unay-unay, Lola Idita. Sa pala kumata narik na yun na ita, nga uray addaak iti adayo. Patsyak anarik na ti pamatag mo, Adrian, Apo. Kanayon ti kaadam iti puso kan panunot ta. Amo na nga at aramidem amen akabailam tapno agturpos ka iti panagadal mo. Sorry, Lola. Sa pala kumata mapakawandag. Kat agyaman na kiti amin na pamatag nga impayo kanyak. Ala, gusto na, Apo. Uray awanin ni lulam nga itita. Amaw nga ipanpanakil na ka. Kanayon mo alaglagi pa nga ipatpatag kan ipanpanakil na ka. Uray awanan ni lulam dito'y abiyag. Agtali na adlat tadag iti lagip kan pamatag na kang ka. Adrian, Apo. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan, kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag.
Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Harold. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, 7 atawan meten tinapalabas manipod nagkalaysa kami iti asawak. Makunak anaragsak kami, gaputa na sayaat wano naannayas met ti panagdan nami kas agasawa. Manmano kami nga agapa, kat mamatiak nga ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso na laang tauray kasanugayam ti kinapintas wano kinaannayas ti relasyon arinugyan nyo at dalat tamat pagpatinggaan na. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nasayat mo, tasimbang pagkan bakit? Ay, uwan nga ron. Narabyanak mo tan. Grabe mat ngamin ti traffic. In-text na kumangamin, hindi na-dismiss ka tas sinukon ka. Uwan ko ngam nalobat mat nga ron ti cellphone ko. Iso nga inan-ano sa kun at tinakipila ijay paradaan. Pati mo intukot ti power bank mo ay. Nalipatak nga ron idi agsapa. Ti amukit na ikargak iti bag ko. Ngam idi usarat ko Awan mat. Ay, sus. Sim Roman nga rodan at ikabaw mo bakit? Uwan nga ron Talaga abumakitin da tao. Nala. Agi na nakapay na. Tahos tuntuin tun maluto ti pangrabyanta. Umuna akon arumwala kay. Di na ko nurayan? Saanan? Maladawak naminan no orayan ka pailaang, Harold. Sa bagay. Agalas 7 ngagpeso. Kani. Jack pailaang nakadigos. Mas daawak man kan ka. Kat no nagsapa ka mat anagriing, ngam no aping nga aging gaita, kat saan ka pailaang anakadigos. Nagbeat man nga ro ti oras. Winasingak labit ti motor ko. Gamnay. Alas 7 matan. Ay sus, ti ko namkiti, impakat mo man ang ti kinabuntog mo nga aggunay. No pinartakam ko dinalpas mo adagos. Ha? Sige tamapanakon, jak kayat ti maladaw iti trabaho. Sige bakit? Agan-anad kay ti dalan mo. Day off ko inton bigat, Harold. Awan trabaho. Kaya't ko taginan na. Iso adi nakririingan inton agsapawan. Wen boss, matungpal ti pagayatam, commander. Ado mat tinabati nga inapoy kan masida itay. Ipapudot mo ton ta iso ti pagar mo saram. Wen bakit? Naisaganak matan ti tuwalya kan pagsukatam amapan agtrabaho. Makaamukan tumatan nga agpapudot iti pagdigos mo. Wen, katagyaman ak manen bakit? Awan anyaman na. Alam maturok tanta ni Rabin. Kaya't kuntagi na. Bakit? Abdakon! Bakit? Sa dinutayan mo? Umay ka, tagtaginatang ko aka sa bakik. Amok a paboritom da ito'y. Iso aging matangak. Trixie, bakit? Trixie! Nay, nagulimak mat dito'y balay. Rimura nga ta kaya ta asawak. Kita man iti silid mi. Awan mo dito ni Trixie. Naugmos mo ti pagidaan mi. Rimor nga tayo. Dinasayaan. Awagak lang ang tasawak. Wen, kasta teramidag. Iti kasta, maamuak no sa dino taen na. Apay, nagapa kayo ka di iti asawam, Harold anak ko. Saan mo na lang? Awan mo't malagip ko ang agapaan mi. Kahit, apay ngay nga raw, ako namasaan asimbang pait idirabi ay. Day tamot nga ron ti pagsidsid daw, nana. Day off na nga di kalman. Kunana akayat na tagina na. Iso adya akong riniing. Kinasarita. Tadi na nga ron kayat ti masinga. Ngam iti sumangpeta. Awan mo't ije balay. Inawagam kumaa. Unattended mo't nga ron ti cellphone number na nanang. Kanayon kaday nga agpukaw ti asawam, winaw italaag. Ha? Kanayon kaday nga aramidon ti asawam ti kasta, kunak.
Ay, kwa, saan mo't gitinanang? Itala ang aramidan na tikas jay. Nay, apay ngay nga ta. Awan na dakdakamat na apapanan na. Awan mo't nga ron nanak. Ginapod na. Madanagan ako. Ala, di ka agdanag anak kaw. Patsik nga agawid tumulaang ni Trixie. Ngam no bilang ta saan nga agawid itilas o tiba 24 oras. Nasaysaya at siguro no i-report tayon kadagiti pan nakabagi tilintag. Uwan nanang. Talaga akas ta ti plano. Bakit? Ay, itay pa'y adi ka makaidnan itang Harold. Ay, kuha bakit? Amo matan ay. Nabanugang. Alamat na bakit? Itahak lang manin agkintawagan ka. Pangaasim ka di at apagustuhan na. Tani, nagbayag mo din ginauti. Di ka di makauawat, Harold. Ni, kati kang hartagbog kawakas na. Nakababayin ka dagiti karuba. Ang mga numangagdagan. Kasanukat dagulit ka mat. Imbagak lang rudin anabanugak. Apay, narigat ka di nga awatin dayta, ha? Pasensyakan bakit? Sorry. Sige, maturog na nga Roden. Good night bakit? I love you. Agtaya ka, Harold. Ah? Sika talaga manang marimar. Amo matadyak agtay-taya. Damagong pailaan. Di na magkulaang bata. Anya nga itamaw, ka mga numaawis ka itan nga agtaya kanya. Pasensya ka malang. Ngam talagang awan isum ko iti huweteng. Sana bali? Tadumot ti kalugaran tayo agtay-taya ka. Ayun magkit di Sige. Panawan ka pwede ito, manang. Sa dinungay ti papanam, Harold. Ije siya. At kami nagururay nga agparipiri ti lugan na. Ay, mabiitlaan. Oh, apa? At ka di ba ka, manang? Ay kwa, di ka unay agbalin abisi iti trabaho. Tamangan nuga po iti kinabisay, kat agbirok iti sabali ti asawam. Anya? Anya ti kayat mo asawan, manang? Ay, kat agdakan kan ang mga miris iti imbaga karon. Sige. Manang! Manang! Mabitaan! Ay, laging gaita. Diyak pa'y lang malipatan timbaga ni Manang Marimar kanya. Kanyamot ng tikastoy. No panunutak ana imbag. Talaga takkalan tinagbaliwan ti amin. No idik at nakaragragsak kami ka ni Trixie. Ita, saan una yan? Masansan pa ikit din di palaga kami. Ura dagiti awan kaskas kan na banag. O manaylat na pag-apaan mi. No idik at nagagat nga agtagibalay. Ita, saanan? Siya kami ng dagluto. Aglaba, ka naglinis dito'y balay. Trabaho mataminan. No idilit isagsagana ng tipagsukatan, agraman pagdigos ko. Ita, saanan? Saan lang nga ita? Kanayunan na matang terumar. Kanayon amarabyan. Kas ita, ang alas 9 ni Terabi, ngamawan ba'y lahat? Sa bali na ito na. Mati, tagparparit na kanya. Nas ka na paliiwag na asawa. Saanan anasaya at tikastoy ang mapaspasama. Trixie, mabalinta ka titag sarita. May papanitian niya, Harold. Ammo kong ti amin. Ammo kung ti may papankada kayo kini Ryan. Harold. Kahit ko pang kanti amin. Kahit ko si kamis mo ti mangibaga, nupudno ti na idanong kanya. Isungay bagang kanyak ti pudno. Ko.
Pudno ka ti aluklok ko, nak, ha? Trixie? Sorry, Harold. Aklo nak ang nagbidutak. Pasensya ka. Ngam ay ayatak ni Ryan. Anya, ang apay. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak. Adda ka di nagkurangak. Adda ka di, ha? Awan, Harold. Awan tinagkurangan. Iso na lang ang tanirayan tinakarik na ak iti pamatag anabayag asap sa pulat. Kat kasano akmatan? Kasanutan, Trixie. Kasanon ti pamilya nga nararpaat ka. Talaga ka ding awanan patag ko ka, ha? Napatag ka kanya, Carol. Iso na lang ang tatalaga adya kun kabailan nga ilimod pa iti amin. Nadaman nagkurangak ka. Ibagam. Pangaasim. Taurnusan ta daytoy. Panunutom ko para iti pamilya ta daytoy, Trixie. Diya ka mo, Harold. Talaga adyak amunoan niya ti aramidag. Panagkunak kat masapul ko tinaan-anay nga oras. Tapno makapagpanunot iti husto. Anya ti kaya sa wanda ito, Trixie. Apay nga daawit mo abag. Sa dino ti papanam. Umaday no akpay lang. Kaya't ko tiyag may maysa. Pangasim. Di na kumamot basta ipahatilatan. Sorry, Harold. Ha? Trixie! Trixie! Diyos ko. Talaga ka di aging galangin dito'y. Di ayan makayat mbi kini Trixie. Nagsakit. Nagsakit. Okay kalaang ka di, sir? Ha? Kasla nakaununag ti pampanunutam Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ang mga nulumami isan ti kapem no saan mo payla nga inuman, sir. Pasensya kan. Ato lang amin ti pampanunutak. No kasapulam ti ekstra nga asukar, ay kasarsarita kunak kuma, libre akmat, sir. Agyaman na. Iso na lang ka. Ang mga lumakadisturbuhak. Okay laan, sir. No maminsan ngamin, kat kasapulan tayo latamot ti kasarsarita. Ayun gayam, siyak ni Sandra. Isyakmat ni Harold. Nice meeting you, Sandra. Nice meeting you too, Sir Harold. Kasla na bayag matan asaan anagaw-awid ni Trixie lakay. Unngag paiso. Di ba't ko na ni Harold ang madamati training na iya Manila? Wan, nga nagbayag matan ngay day di atrinig. Kan apay ngay asaan man laang apulos ang nagpakada kadata. Unan niya. Uray kasano ti kinabisi di madugang ta. Umay mutlat ta sumarungkar dito balay nukwa. Un nga raw na. Dan sa mailimlimod di anak talakay. Nadlaw ko nga menti kinaulimok na kay. Saan laang aday ta? Kanayon anak adayo ti nakaiturungan ti imatang na. Kasla kanayon nga agpampanunot. Ay na, amumatan dyan akta bakit? Di na kaya't ang makadisturbaw. Di ka katiag pampanunot iti negatibo. Aumat siguro makagapo, tapno ilibak dati amin. Punumat siguro anapan nakitraining ti manugang tayo di Manila. Ay basta, barik-riknak nga ada parikot di anak ta Arturo. Ikat kasaritam to bakit? Itigas ta, maamuam no pudno ti atap mo. Word lakay, talaga kasaritak to ni Harold, apaman asumangpay. Kasla da na dagsan aparikot mo, ibagam ang mga numakatulong Ha? Ay, kwa. Kastoy ngamin, Sandra. Sige, ibagam laang, nakasagana ak adumngag, Harold. Iba tinak ngamin ta sawak. Si Murot iti sa bali a lalaki. Kastagayam,
Sorry Jack amo akas sa tinapasamak kada kayo iti asawam. Kinapudno na. Awan pulos ng ibagak. Si Kalaan. Ha? Diyak kabagalan nga ibagay ti pamilyak. Kastamod din iti pamilya na. Iso binukbukudak lang ito aparikot. Dahil lang. Daging gaita. Kat nagsakit pa lang. Nagdagsin pa lang iti parukong ko. Ti panang lipot. Kan panang panaw ta sawak kanyak. Banagadyak maibagay ti pamilyak. Ammom, Harold, saan mat nga iti amin agundaway kat bukudam dagita parikot. Nasaysaya at matlaang no ibagam. Iti kasta, mairwar mo ti dagansan ti tabarukong mo. Kas iti nakunak idikan ka. Adda aklaang ditoy. Nakasaga na adumngagkan ka. Ba nagapagyamyaman ako, Nay? Amom, manmano ti tawa kaskan ka. Wen iso anagasat ka. Ngamin, nakabirok ka iti maysa. Kat siyak dayta. Ha? Harold! Naskan nga agsarita ta! Harold! Trixie? Wan, siyak nga rod. Nagangwid gaputa adda na amuak. Namungan niya, Trixie. Harold, nabatim ti jacket mo iti kotse. Ha? Sika siguro ni Sandra niya. Wen, siyak nga rod. Apay ngam amuna. Umay ka, Trixie. Mapantay ti silita. Saan? Ipatanak, Harold! Pangasim, Trixie. Agpardong ka kumamat. Nagbakasyon aklaan iti sumagmamano ang bulan. Ngam adamit gaya man nang isukatang kanya. Trixie, saan? Saan asikat ikasarsaritak? Ha? Tumanda ka, Trixie. Di mo amuti magbagam. Daggan na kumamat. Saanan? Nalawagan kanyak ti amin, Harold. Aramidak mat amin akabaalak. Tapno maurnos ti pamilya ta. Ngam sika, saan? Tadamit gaya man sa balim. Pagbabawyam da ito yung inaramid mo kanyak, Harold. Tandaan da ito. Tulungan da ko matatang. Nanang, diya ko na mo daramid. Ha? Nay, aguray ka. Apay ngamin aya. Anya tinapasamak, balasang kaw. Wan mat nga agpaisaw. Trixie, balasang ko. Kasanuda ka nga'y matulungan. No di mi mat amaw no anya tinabasama. Anda babae ni Harold. Ha? Anya? Nagsakit, nanang. Tatang. Nagsakit. Kabayatan ti kaadak iti Manila nga agtrain-training. Agragragsak matgayam ni Harold iti sidong ti sabali ang babae. Ne. Kasano na pasamak day ka? Tsaka mo, tatang. Basta da babae ni Harold. At da babae ti anak yu, tatang. Ay. Saan nababalin da ito? Ha? Nay, anya ti kayat mo asawon lakay. Masapol ang makasaritak ta anak tabakat. Saan nagkamkamali na iya aharaw? Tatalaga ang makabil ka. Harold, anak. Pudno ka day ti imbaga ni Trixie kada kami kinitatagbaw. Pudno ka day nga ada sa bali a babaem. Pudno ka day, Harold, anak. Pangaasem ta ibagam kumati pudno. Amom ka day ang madandanagan kami kang ka. Sumumbat ka, Harold! Ibagam ka na kami tipod no. Sana mabaling nga uli magkalatan. Agsaw ka ba na? Pudno timbangan ni Trixie, tatang, nana. Nga masapul ama amuan nyo man, no anya tipod no. Anya day ta, Harold, anak. Ibagam no anya ti pudno ana pasamak. Iti kasta, amumi ti ibagbagamay. Ni Trixie ti mo na anak ilalaki. Ha? Anya, day tatipod no tatang, nana. Nagululi makaklaan. Gaputadyak kayat amadadail ti pamilyami. Ngam awanan na aramidak. Tamas pinili na ti madayo. Pasensya kayo. Ngudyak imbagbaga kada kayo. Ti amok namin iti.
ket maurnos mi pa iti amin. Ngam sandot gaya man. Isutiin mo na anang loko kanya. Tatang, nanang. Ita, binaliktad na ti amin. Imbes nga isuti dumawat iti pamakawan. Saan? Tasyak pa iti inaramid na adakas. Harold, anak, amok anasaya at kaatao. Masapul asangwam ni Trixie. Nasken apagsaritaan nyo daytoy abanag. Nulakit di takabaalan nyo pa nga ornosen ti amin, arabidin nyo. Nanang, husto ni nanang mo anak ko. At least ita, amumen doon niya ti husto na pasamak. Awan ti sabali adawat may, no saan ati panagragsak mo. Adda amin kin ka pangedang Harold anak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. May samanen a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan Alionor, Manipod Bambang, Nueva Vizcaya. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay to'y padas ko, kat sapay la kumat mapili yumat nga idrama. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Alionor. Nasapa apimusay ti asawak gapu iti sakit akimpet kenkwana. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita kat may papan iti kakaisuna nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nay, nagsapa kayo mo na nagring nanang. Kunak mo nasapa ako. Ngam nasapsapa kayo pa magaya. Wan tadyak matan makaturog idi nakariingak anapan imisbo. Iso abimangon ako na. Pimudutan ti danong nga insaan ko. Agkape ka? Wan manalang, tapno mapudutan ti boksit ko. Mabiit laang nga rod takarga ak titasa. Atoy, si kanti makaamo nga agtimpla iti kapem. Pagyaman ak nanang. Pumarbangon ka kadimanen amapan ijay gardin mo, anak ko. Wan nanang, masapak ama panagabuno. Apunwak man dagiti mulak at arong. Tapno tuloy-tuloy ti panagbunga na. Nagmayat mo tanday taasabong anak ko. Nagpintas ti Maris na. Nagmayat nga rod nanang, nagustuak iso adim mawatak kini Manang Rosie. Imulak man di tarubayan. Ayun daytan samot tay kunkunada a poinsettia. Wen nanang, nalakakanukot ang mabiyag, kan nalakamatla ang kanu nga umado, kursunadak ngamin tinalabasit asabong na. Napintas nga agpaiso day tabalasang ko. Napimpintas man ng tibuya na no iyabay mo kadagiti mulam a Eugenia. Ay wen anya, iyabay kuntuman nga agpaiso. Wen ad-addan ton a pumintas ti arubayan, inton dumakkel basit dagiti mulam. Nang runa no matrimam ton ti Eugenia. Nakunayon nanang, addan tumanen apalan ni Auntie Brenda no bilang laeng. Ayun amumot day jayan, may samot ana usum kadagiti sabong. Sigurado nga apalan naman ng dagiti masetas mo no makita na. Gusto pa'y laang day ta anak ko, aginana ka pa'y. Tani, kasta unay apudot na. Madamdaman doon. Sa labali, tabasit lang yung tibalbalsigat.
Jadis, kita man numabalinan tay inlutok akamote tagawumon. Ag merienda tayo man tani, mabisinak man mutun. Wala nang, mabidlaan. Kat no kalkalpas yun lang, anangan. Ita mabisin kayo manan. Mun nga rod talaga siguro akas to'y ti bumakot. Nalaka ang mabisbisinan. Dahito yan ti kamote nanang. Nagtimpla ak matlangan iti Diyos. Agmerenda ka pa'y adarwin. Wanmat nga may nanak ko. Ituloy mo to inton madamdamaday tabalbal sigam. Ag merienda ka pa'y. Adda ka matgaya man lakay. Kasangsangpet mo? Wen, kasangsangpet ko launay. Aywan gayam. Imawag ni Pare Leo itay. Apay ka no? Anya timbaga na. Damdamagan na ka. Awan ka nung aming kaduadang aggapas. Kat, anya timbagam kan ko na. Imbagak ka na sa pakaanapan ije garden mo. Kano aya ti panagpagapas na. Ita ka nun. Anyat orasan aya. Agalas utsun ay iti agsapa. Mabalin samot a sumangbutak. Anya? Agam kasangsangpet mulaan. Aginana ka pa'y matadarwin. Nakainana akon, bakit? Di mo ibaga amapan ka makigapas, lakay. Ay kat anya pa'y ngay. Sayang ti aldaw. Kat sayang matitangdan ko. Isa ang mapanak makigapas. Tay supay nga igatang tayo kadagiti masapsapol dito'y balay, bakay. Agmano ak nanang. Agmano ak nanang. Kasyan na kayo ti Diyos anak ko. Narabyan kayo mat anagawid. Hay na, amo yung matan ti anak yun nanang. Nagagatlaunay. Kunak nga agawid kami itay alas 5. Ngam inuray na pa'y anagsipngat sa kami nagawid. Sayang nga rod mo ti oras, bakit? Kita man. Isupay tinalpasta at tinalusan itay. Basit tulaang tidalusan tayo ton bigat. Sa bagay. Malaagi na na kayon, tahuston to inton maluto ti lutlutwak asidaan tayo. Kat, anya ti kuna ni nanang, kumusta ka nun ni tatang? Anya ka nungay ti kuna dagiti doktor? Ay, awan pa'y kanumat manang. Maamuan kano apaman arumwar ti resulta ti laboratory ni tatang. Anya ka nung amin ayatin apasamak kan kuana. Ay, jakman amo manang. Basta ti istorya ni nanang itay, kala at latta kanon asim makit ti ulo ni tatang. Idi kwan, maulaw kanong agsarwa. Aging gaan narik nana adi na maigaraw ti kanigid asaka kan ima na. Iso nga taray na ni di ospital. Mala, agrubat kang arudan tagkuyog tan ama pa ni di ospital ading ko. Kat, kumusta nga ni Lolo, nanang? Kaasi ti Diyos, naispalmatan iti paggad anak ko. Iso na laang tasaan pa'y ama katrabaho. Di na ngamin maigaraw ti makanigid asaka kan ima na. Anya ay kano ti sakit ni Lolo? Ay, jakman na mo. Mild stroke laang matimbaga ti doktor anang tamingkan ko ana. Ado nga rod timbawal ti doktor akanan na. Ay talagang adua anak ko. Ado pa'y ti agas at umarin na. Mapanak tuman iji balay dahin ton malam. Mapan ko pa siya rin ni Lolo. Ay wala, sigurado ang maragsakan dayjay no makita na ka anak ko. Naimbaglaangan Tanay itare adagos ni Lola ay ospital. Tanong saan? Ang mga no at danda ka sa napasamak kay ni Lolo. Ay, wan nga rod. Dakala pagyamanan tayo iti Diyos tayo nispal na ni Lolong iti paggad anak ko. Ada ka matgayam, Darwin na po. Wan Lola, umay ko kumakasarsarita ni Lolo. Ngam nakaturog mat. Wan nga rod. Riingan ta ko ba? Ngam karidredap na laang mat nga men. Saan ang nakatuturog iti rabi tanaut-ut ka no tisaka na. Lola, apay nga kas lalimtig mo dagiti saka na. Tiyak manam mo, apo. Imbal mo't nga rudan, manipod inyawid mi dito'y balay. Ay sus, amangan mo't no da sa bali sakit ni Lolo, Lola. Ha? Anya nga tano'y subliyo iti doktor. Iti kasta, maamuan tayo.
No apay nga imbalmat tan dagiti saka na. Ibagbagak mat, ngam di na kanukayat ti agsubli ijay ospital. Sana balay, tagimbag tumulaang kanaw. Ay, ipadas mo man kit di nga alo ko yan, apok. Barang sikat idenggan na. Sige, Lola. Kasaretak to ni Lolo apaman nga subliak. Ne, sa di numanan ti papanaman ako. Ay, kat mapanak man ng garden ananang. Anya, ne, kasangsangput mula ang anapan nagbunag iti irik. Ita, mapan ka manan ijay garden. Aginanakamot sapay nagpudot ti panawan. Ay na, mamaminsan tun ti panaginanak nanan. Masapol ngamin amalpas ko abombahan dagiti mulak akamatis ita. Tani, panagbuburas manan iti tarong intun bigat. Sigurado adyak tumanin masango abombahan dagiti kamatis no kwa. Wen ahangam sobramot tanday ta pa nagtrabaho man ako. Di mo kumamot abuswan ti bakim. Panunutom kumamot ti salunat mo. Wen ka dinanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Takabailak ti baging. Janice! Balasang ko! Janice! Oh, apay ka din, Nanang. Ni Darwin! Nakita na ka no anak at asay ijay garden. Kat intaray da ijay ospital. Anya? Darwin! Darwin, asawak! Apay nga ibati na kami, batan! Kasano kami payat ka nagitituang anak ta? Kasano kami payitan, Darwin? Janice, balasan ko. Ala, di ka nagsangit. Pagkalmaam lang ko matirik lang. Patibkaram ko matipakinakam mo. Balasan ko. Janice, balasan ko. Pangaasim ka di tamangan kabutan. Awan pa'y impaunag mo apulos. Manipod na yawid ti bangkay ni Darwin dito'y balay. Sa anak ama bisin, Nanang. Ang Janice. Panawandak pa ilaan kuma dito'y silid mi, Nanang. Kaya't ko tiyag may sa pangaasiyo. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Balasan ko. Janice, balasan ko. Lukatang tiri daw. At daawit ko alukaw. Kanam, tapno at damot karga ti tiyan mo. Janice, balasan ko. Nakakaasim at timanukang ko. Barik nak tinalaos aladingit na. Gapu iti saan anapakpakadaan nga ipapanaw ti anak ko. Diyos ko, italakon kan ka ti amin. Di mo kumabaybayan ni Janice. Patibkaram ko matipakinakom na. Ikam ko maitikirad ti pakinakam na. Amang sarangat iti panubok apagdaldalanan na ita. Pangaasim, Diyos ko. Ay, oo na yan. Oo na yan, tikas niya napasaba ni Darwin, bakit? Ay, wan nga ron lakay. Nagsapa matlakit din asinublit Diyos timpabulod na abiyagin ni Darwin. Ubing pa'y kay apo ko ta. Hun nga ron Saan lang ka na ita? Babasit pa'y nagitidwang anak na.
Day takot nga road. Kasi damot tawanan madakalanda nga ama. Naku namon, bakit? Unay mo laki din ngagpaiso aya, tigasat. Anya ngay nga road. Talaga siguro nga aging galaangan ijay tibiyag ti apo ko ta. Nalabit analpas na matan ti misyon na dito'y rabaw ti daga. Iso asinoblin ti Diyos iti pagarian na. Nalabit akas tabakat, nasakit man. Ngamnas kan nga klunin tayon ti kinapudnaw. At talaga nga awanan ni Darwin nga apo ko ta. Janice, balasan ko! Janice! Janice! Pang-aasim ka di atalo katamtiri daw. Kasarita da kami kumamot. Sapsapulan da kan dagiti ubing. Janice! Umunod kayo laang, nanang. Saan ang nakalaktiri daw? Bumangon ka di tambalasan ko. Pang-aasim ka di tadi ka agpaabak itiliday amarikrik nam. Patib karam ti pakinakam mo anak ko. Panunutom kumamot dagiti duwa nga anak mo. Ala, bumangon ka di tanta subuan ka. Mangan ka tapno pumigsa ka, Janice. Kumusta ni Janice, Manang Leonor? Ay, madandan aganak nga rod. Sa balin ti itsura na. Kasta unay apa na ngay ayok kan kwa na. Ngum talaga adyak maalukoy amangan. Pilitek pa yan asubuan. Ngum talaga di na kaya. Kaya't mo asawan, awan pa'y pulos impaunag na manipod pimusay day di Darwin? Kasta nga rod ading ko. Padasam kit di akasarita. Barang si katidanggan na. Sige, Manang. Mapanta nga rod iti silid na tapadasak akasarita ni Janice. Janice, balasang ko. Janice, agriin ka. Adda ni Antim a Brenda. Kaya't nakakano akasarita. Janice. Ha? Manang Leonor, kitaang. Kasla saan maten agang angas ni Janice? Diyos ko! Kasla na lamis pa yan. Mabit lang, tapulswak. Janice, anak. Janice. Awanan, Manang. Talaga saan ang agang angas ni Janice? Anya? Saan? Saan na mabalin na ito? Manang Leonor. Tulungan na, Brenda. Italay tayo sa ospital ni Janice. Darasam! Unayan, tigas to. Unayan, Diyos ko. Apay nga'y anak sarunong malakit din nga inala ti anak kan manugang ko. Apay, Diyos ko. Kasimat nagiti apo ko. Kasano na paitan tawan matan nagiti nagandagda. Ay, una yan, nagpaiso ti biyag. Talaga saan na mapakpakanaan na iti pasamak. Ay, wan nga rood lakay. Kaasi mo iti ubeng. Uliladan, iti ama kanina. Wan nga rood Kapilitan. At ni Leonor itan timang padakal. Kadagiday nga ubeng. Ay, katuan sino pa'y kumangay lakay?
Talaga ni Leonor ati mga iwan kadakwada. Saan lang kumamot sa kastoy ti kasasaan ko. Matulong ako kumamot ti anak tamang padal. Kadagit ti anak na di Darwin nga po ko ta. Ay na, di mon panunutan day talakay. Ay, Ada si ti Diyos. Ang buok adi na baybayan ti anak ta. Mamati at tulungan na ni Leonor amang iwanwan kadagiti apo ko ta lakay. Manang Leonor! Manang, umayot man! Nay, Manang Leonor! ni Brenda day chay Adak dito'y likod, ading ko. Umay ka dito'y. Nay, nagpipintas mat gayam ti masetas dito'y malikudan ti balayo, manang. Ay wana ading ko. Sibsibugak nga rod tapno ad-adda alumang tuda. Nagpintas mat ti namayam anang trim di tayo Eugenia. Nagmayat ti buya na. Itakla ang amakita dagito'y amasetas Kinapudno na. Mula amin day di Janice dagito'y amasetas ading ko. Talaga gayam anaasamat iti masetas day di Janice. Uwan ading ko. Iso lang arudan ti pakalaglagi pakan ko na. Panagrig nakat at dadalaang iti asidag ko kini Darwin. Tunggal at daak dito'y ngagsibsibog. Aday ta ka manan manang. Agsangit ka man ako nakon. Jakmat nga rod malapdan ti manglagip kadakwada ading ko. Uray na sakit. Masapol nga ikarigatak nga aklunan ti amin. Nga uray lukas na. Agtali na at dalatay ti puso kan lagip ko.